neza mwese aho muherereye abakurikiranye Kivu Connect turabasuje cyane tubiyegereza muri aka kanya kacu keza ko kubagezaho amakuru. Rero reka dutangire n'akaririmbo gatoya hanyuma tuze gukomeza n'ikiganiro. Okay, tureba akaririmbo hano dushiremo. Wenda waruhuka imurenge baraho barakoma batabawe n'Imana y'abazani y'amadubu yabashize mu imbaraga maze bavunagura abanzi abasaza barasinzira abana bongera gukina wambuce reka nongere kudwire murengira cyafite abagabo uboko bwacu buriziwe nabo bibarutse n'abagabo b'ibisumizi banze kw'igihugu isharambaramba haya haya wampayinga muhani wanjye uraho Haya haya wamayinka ndaho ndakumbuye haya haya wamayinka iwacu ndaguhema urukumbuzi rurankirigita amarira kuzura mu nda muhani wanjye haya wampayinka umutima wanjye urawuremye ubu ndimo gukora ihamba nsubire muri gakondo haya haya muhani wanjye umbwira amakuru meza muhani wanjye uraho ndakumbuye iwacu ntaguhema urukumbuzi rurankirigita amarira kuzura mu nda muhani wanjye haya haya wampayinga haya haya wampayinga haya haya wampayinga Yeah. urukumbuzi rurankirigita haya haya wampayinga umuhani wanjye uraho haya haya wampayinga njyewe ndaho ndakumbuye haya haya wampayinga iwacu ndaguhema urukumbuzi rurankirigita amarira kuzura mu nda muhani wanjye Ego murakoze cyane Karirimbo keza pe. akaririmbo rwose ndizera ko kabasusurikije mwese aho muri aho muherereye. Ego akaririmbo keza kavuga kwibuka iwacu gakumbuza abantu iwacu gashishikariza abantu gutaha iwacu kandi ari byo turi buze kwibandaho muri iki kiganiro. Rero tutagiye kure murabona ko turi kumwe n'undi muntu hano muri studio, rero reka tumuha akanya abanza abibwira hanyuma tugaruke. basanzwe bamenyereye se basanzwe bamenyereye urakoze cyane kuduha ikaze. Reka tubanze tugaruke kuri aka karirimbo. Na karirimbo keza gafite ubutumwa bwihariye, akaririmbo katwibutsa umuco w'iwacu ariko kanatubwira ku rukumbuzi abantu bagomba gukumbura iwabo. Numva gatangira kavuga
kavuga abantu babiri, kavuga umuntu uri iwacu n'umuntu uri mu mahanga, hanyuma umuntu wo mu mahanga akabaza uyimuhira amakuru, noneho akamubwira amakuru akumva umutima wiwe uritse mu nda. Impamvu umutima witse mu nda ni ukubera ibivuga iwacu, abantu bavuga ati abantu babaye mu ntambara, habaye impfu nyinshi, abantu barapfuye, nibyo. Ariko nanone hari ababyuririraho bagatera ubwoba abantu, bigatuma abantu badatanga baje iwabo. So aka niko karirimbo rero kabitubwira neza yuko amakuru abari iwacu batubwira ni amakuru meza, baracyarimo barahumeka. So kajyanye neza n'ibintu bihari muri iyi minsi byo gutaha, abantu bagomba gutaha. Ndibaza ko amakuru twanayinjiyemo, reka ariho tunahera, nimba mu Minembwe n'ibivuga ruguru. Reka tuvuge ibi, tubanza twivuge ibisanzwe. Ni Henry the Connector, hanyuma kuri Kivu Connect muramenyereye. Twagize amahirwe ahubwo nubwo wavuze ngo muri kumwe n'undi muntu, twagize amahirwe yo kuba turi babiri hamwe na kina mama ni uri nyuma ya kamera ku buhanga bw'ibyuma. Big up to yourself. Hanyuma natwe turakwiyegereje, nari nsanzwe nkora njyenyine, ariko ndatekereza ko tugiye kuzaza tubana nyine kugira ngo tugezeho abakunzi bacu amakuru. Reka dushimira abantu bakoze subscription kuri Kivu Connect, ariko tunashishikarize n'abandi gukora subscription. Turi ku 700 n'imisago, turabashimiye cyane, ariko turifuza gukomeza tujya imbere. Nyaboneka wewe ureba ibiganiro byacu ntukajye ureba gusa ngo bitambuke, uzajya ukora subscription, sharing n'abandi, kugira ngo ikinyamakuru cyacu cyo muri Kivu gikomeze gitere imbere. Ni mu bikora neza na kina mama ndakeka ko azagaragara kuri kamera. Amakuru turayahera he? Yego murakoze cyane. Uyu munsi turaza kuvuga amakuru ari ahantu hatandukanye y'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Abantu rero nibaze kubura gusa baze gukora subscribe, basharinga n'amavideo, banalikinge, hanyuma amakuru yose azaza abagerereho igihe. Murakoze. Ko ni kukuri. Rero amakuru yacu turaza kuyahera mu Minembwe ndetse na ruguru, ntabwo turi bujye kure ni iwacu. Mu Minembwe na ruguru n'ubundi kuko twari tubivuze, ubu nyine ikiyaye kivugwa nyuma yaho abanzi b'amahoro batsindiwe, akarere kakaza kuba karimo umutekano. Icyagarutsweho cyane nyuma y'urwo rugamba ni imanuka ry'ibiciro n'iboneka ry'ibiribwa ku masoko yo mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo ibiciro byari hejuru cyane. Hari abantu twagiye tuvugana batubwira yuko ikiro cy'isukari cyari kigeze ku madolari 40. Ukubye ayo mafaranga bingana n'igihumbi cy'amadolari nimba ntibeshe ku gafuka ka 25. Amadolari 40 y'amanyamerika ku kiro kimwe cy'isukari nimba atari cy'umunyu, si nibuka neza. Ariko ubu nyine ibiciro byaragabanutse rwose, abantu bafite isukari, bafite umunyu, hari ibiryo urumva inzara itangiye gusa n'igenda igabanuka. Abantu rero bari hanze nibo bagomba gutabara ababyeyi n'ubundi, kubera yuko amafaranga atari menshi, bagafasha ufite ababyeyi akareba uko yamusukumira ku dufaranga kugira ngo ahahe ibiryo byabonetse. Hanyuma ikindi ni umutekano, abantu bararyama bagasinzira, nta drone zikizenguruka muri kara karere. Hanyuma ni ikintu cyo kwishimira cyane. Ariko ikindi twagarukaho ni abantu barimo bataha. Duherutse kubona umupasiteri uva muri Amerika yitwa Pasiteri Rutungisha Aimable, personally twarabanye mu Rwanda, aje muri Amerika. Hanyuma ejo bundi mbona yatashe, arimo aratanga ibiganiro byiza bishishikariza abandi gutaha kuri platforms zitandukanye za YouTube. Ni ikintu cyiza cyane abantu kuba barimo bataha. So urumva ayo niyo makuru agezweho ruguru. Abantu barishimiye iyo babona abantu babageze iruhande nyuma y'igihe kinini. Ni ukubaha pole, ni ukubona abantu baza kubafasha muri terambere,
no kugira ngo serivisi zimwe na zimwe ziboneke, kuko urabona iyo abantu bavuye hanze baba bafite imishinga, baba bafite amaproje mu mitwe yabo, baba bafite amaproje muri agenda banditse, baba bafite n'umutahe capital bagomba gushora hariya, hanyuma serivisi zikagenda ziboneka, ari iz'amabanki, ari iz'ibiryo, ari izo kubaka, ari izo guhinga mu buryo buteye imbere, ari iza tekinoloji, ari izo korora. Byose ni ibintu abantu bari hanze bashobora kuza baka implementinga hariya. So kubona Aimable rero Rutungisha yarafashe iya mbere nyuma y'impamagazi ya Dr Kanyiki kugenda bakaja kubaka iwabo ni ikintu ciza cyane. So ayo niyo makuru ari kuvugwa cyane iwacu mu karere, kandi ni amakuru ashimishije cyane. Ndakeka ko ayo makuru mu ngingo z'ingenzi wari wakoze hariho n'uburyo abanyamurenge bifashe muri diaspora, sinzi ko twahita dukomerezaho. Yego, tudatize twahita tunyarukira amakuru ahari muri diaspora. So nubundi muri diaspora hariho umwuka ki, hariho umwuka umeze ute, imeze bite ku makuru y'aba diaspora bari hanze b'abanyamurenge, ubwo nibo tugiye kuvuga. So urumva nubundi nico kigezweho cyane, kubera ko abantu barebwa cyane n'impamagazi yo gutaha ni abantu bari muri diaspora surtout. Ubwo iyo tuvuze diaspora ni uguhera wambutse mu Kamanyura, wambutse Kamanyura, wambutse ntari ya mu Gatumba, umuntu wese utari muri Kongo, surtout mu karere k'iwacu. Niyo makuru rero hari nyuma yuko Dr Kanyiki ahamagaye abantu gutaha bakaje kubaka igihugu. Urumva notama byatangiye kubyara umusaruro, kubera ko already Pastor Rutungisha yaragiye, n'abandi benshi ku ma space, mu ma group ya WhatsApp hirya no hino, abantu nibyo barimo bagenda bagarukaho bavuga ati tugomba gutaha, tugomba gukusanya ibyo dushoboye, tukagenda tugataha, tugatangira gufasha ababyeyi bacu twasize mu buryo bwo kubaka igihugu. Kuko mu by'ukuri kiriya gihugu nimba cyarasenyutse, umwanzi ajya atekereza imigambi yo kukugirira nabi akayishyira mu bikorwa, ariko iyo asanze iwawe hadakinze biramworohera kwinjira. Iyo asanze nta bantu bamwiyama biramworohera kwinjira. Mu bintu bimwe byateye kariya karere kacu gusenyuka no kugira ibibazo harimo ubukeya bw'abantu. So abantu rero bagiye bakaja kubaka amakanisa kandi akongera kubakwa, ibiterane bikongera bikaboneka, urumva ni ibintu byiza cyane, akarere kakongera kubakwa kandi n'igitinyiro cyacu naho gishingiye. So muri diaspora rero nkuko warubashije, abantu bari muri mbiringa yo kureba uburyo bataha, nakamarano uhereye hano i Burayi ukajya muri Amerika, muri Canada na Australia. Rwose reka tunabwire abantu cyane cyane abari muri diaspora, iyo bavuga gutaha, iyo bahamagariye abantu gutaha, ntabwo abari hafi no muri Kongo aribo bireba gusa, natwe ubwacu biratureba cyane cyane ko ari twe dusa n'abafite ubushobozi bubaye nka kubwisumbuye abantu bari hanze. Yego, ahubwo connect aho ngaho niho naringize ngo tufokasinge cyane tutarava kuri no topic. Ese ni iki wabwira washishikariza bano bantu baba diaspora bari hanze? Reka tuvuge bano bari mu bihugu byo hanze nyine, mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya no muri Australia. Ni iki wabashishikariza, ndetse n'abari muri Kenya no mu Rwanda, reka nabo tubavugeho. Ni iki wabashishikariza kugira ngo bumve bataha? Nico nari mvuze, urumva gutaha ntabwo bireba abantu bari hara hafi ya Kongo, abari mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda na Kenya, ntabwo aribwo bireba gusa, twese biratureba cyane cyane ko ari twe dufite ubushobozi. Imishinga dufite tumaranye iminsi mu agenda, yaba ari y'ubucuruzi, yaba ari y'amashuri, yaba ari y'ubuvuzi, yaba ari y'ubuhinzi n'ubworozi, iki nico gihe cyo kugira ngo abantu bagende baje kwishira mu bikorwa. Iwabandi ni wabandi, twobaho neza, tukagira nationalité, tugatera imbere, ariko cyane tugomba kwibuka iwacu niho hantu bagomba kuduha agaciro gakomeye. Wazuza ugasura ukaza ugakora ino muri diaspora ni ibisanzwe, ariko iwacu niho hantu hambere. Udafite igihugu nta gaciro burya bafite. So rero dushishikariza abantu nk'abamaze guhaha, bamaze iminsi bafite projet, uyu ni umwanya mwiza rero wo kugira ngo batahe
tuje kubaka iwacu twese tufatikanije hamwe. So ndumva ari icyo navuga, sinzi ko dushobora ku moving on ku yindi topic. turakomeza ku yindi topic, tunyarukira Kinshasa. Hameze gute Kinshasa? Aho hariho uwuhe mwuka? Kinshasa rero Kinshasa mu minsi ishize hagiye haboneka udukoryo twinshi, aho Perezida Tshisekedi yavugiye ngo azahindura itegeko nshinga cyangwa constitution, ashaka kongera kwiyamamaza no kuyobora Kongo cyangwa kuguma ku butegetsi. Hari abishize hamwe biyite ngo ni C64, ni opposition cyangwa abarwanya ubutegetsi bwe, bakoze imyigaragambyo barimo ba Fayulu, basesanga n'abandi n'abakatumbi n'ubwiwe ari hanze. Bakoze imyigaragambyo ubushize ndetse bayikubitirwamo. Uwo Fayulu yakubitiwe muri iyo myigaragambyo cyane, ndetse na Sesanga n'abantu bamwe mu ba partiza babo cyangwa abayoboke babo baricwa n'abandi barakomereka benshi. So bari bafite rero imyigaragambyo kuri izi tariki 22 z'uku kwezi, ariko Tshisekedi ngo abone yuko iyo myigaragambyo izazifite umurego, kuko yari ifite intego yo kuza kumweguza. Azana akantu kaje gahari ko kubakina, ngo agiye guhamagaza ibiganiro by'abakongomani, icyo bise dialogue inclusif. Ariko aca muri Catholique, mu bayobozi ba Catholique b'amadini, abahagarariye Catholique ndetse n'abahagarariye abaprotesta, ama eglise ya Réveillé, abemeza yuko ibyo biganiro bigiye kuba. Ariko ashiramo akantu ndetse kavuzwe na muvugizi wa leta, ngo nubwo ari ibiganiro bidaheza, ngo ariko hazajamwe abantu bakondane icyo bita ngo agression ya Kongo, baza bahora bashinja u Rwanda ngo rwo rwateye Kongo. Ako ni akantu kabi cyane, kubera ko umuntu wese utumva kimwe nabo ngo agomba kuja ku ruhande, ntabwo agomba kujya muri ibyo biganiro. So urumva already ibyo byerekana yuko umwuka ukiri wa wundi. Nagakino bakinye kugira ngo barebe ukuntu ya opposition bayifatira. Pression yari afite, urumva yaragiye kugira pression zibiri. Yari afite pression ikinshasa y'aba opposa, bahita bakora imyigaragambyo ndetse directement bamusaba kwegura. Ariko ku rundi ruhande akaba afite AFC M23 na twirwana itari mworoheye muri est ku rugamba. So arimo arashaka uburyo rero amira aba opposa kugira ngo asigarane kiriya kibazo cyonyine cyo muri est. Niyo mpamvu nta biganiro bihari. Ibiganiro bitarimo AFC nta biba bihari, kuko bariya n'ubundi bari kumwe bose, ni kimwe niba aba extremiste. La plupart y'abari aba opposa banga abatutsi, banga abanyamurenge, bahora ibibazo byose babisukumira ku Rwanda. Niyo mpamvu ibo ngo impamvu bagiyemo, ubwo niyo kriteri, nimwe muri kriteri zihari, ngo nuko ibo bakondane iyo agression. So nuwo mwuka uhari, nubwo arimo agerageza kuvuga yuko ibiganiro bigomba kuba, ariko ba analyste ntabwo ariko babibona. Naga kingirizo gahari, kandi nanje ubwanje niko mbibona, nta biganiro bihari. Nukubeshana nkuko azavuga ikintu kimwe mu gitondo, nimugoroba akaba yagihinduye. Ako nizere ko iryo tegeko nshinga ari buzorishiraho abaturage badafite uburenganzira bwo kugira icyo babivugaho. Oya, urumva iwe yashaka, niwe washaka kuinfluencinga abaturage ahubwo kugira ngo rihinduke. Ntabwo perezida aba afite ubushobozi bwo kurihindura wenyine, akoresha parlement cyangwa inama nshingaamategeko, parliament igatora itegeko ry'uko agomba kuba icyo bita referendum. Referendum ni bya bindi baza batora yego cyangwa oya abaturage. No kuvuga ngo bakohereza ayo matora mu baturage, abaturage bagatora ko rigomba guhinduka. None iyo bamaze kwemera, no kuvuga ngo baba bamuhaye uburenganzira bwo kuritobatoba uko arishaka. Ibyo atifuza abikuramo, ibyo ashaka akabishiramo. Yavuga ati ndongeza manda izaziba imyaka 7, hanyuma nanje nkomeze niyamamaze ntorwe. Urumva baba bamwemera no gushaka uburyo abaturage. Ariko icyo ngicyo n'ubundi ntabwo kiba cizewe muri Kongo, kuko aya matora ashize
ntabwo yatowe. Imashini z'itora nibyo wari ugiye kuvuga ngo niho wari uganishije uvuga ngo ese niwe uzabyikorera wenyine abaturage batabishizemo. Ku rundi ruhande navuga ko ari byo, kubera ko amatora yabaye ubushize imashini z'itora twagiye tuzibona, zimwe zamaraga icyumweru mu baturage barimo batora. Amatora ubundi ntagomba kurenza umunsi, ariko amatora amwe mu bice, amatora ya Kongo mu bice bimwe na bimwe yamaze iminsi 7. So urumva ko nta transparency cyangwa nta muco uhari. So nayo rero niyo ari Kinshasa, akantu kose bena kwiyo gakomye bakuriraho bakazamuka ati Felix yabafashe. Ni nako koko yabafashe barabapoza, kuko iyo myigaragambyo yari hari bahise bayigize inyuma, bayishize mu kwezi kwa 8 n'Anniversaire nibuka itariki, kugira ngo baheze ngo chance ngo ibyo biganiro biteganyijwe. Banakoze na declaration bavuga yuko ngo bagiye kuyigiza inyuma kugira ngo bahe chance iyo dialogue atari ko igomba kuba vuba na bwangu. So nibyo biri Kinshasa, ariko ngewe ku bwanjye ndatekereza ko nta bihari, no kugira ngo bafate ku maso hanyuma anabona uburyo biyegereza atangire abagure amafaranga. Mbese iriya ni strategy imwe muri strategy zo kwicamo, niko akora. Azayirangiza kuko arabizi ko bazamusaba ibintu bikomeye, harimo kudahindura constitution. Icya kabiri kandi niho kwiyamamaza kwiyo gushingiye, ni ukuvuga ngo adafite guhindura constitution ntabwo abagifite kwiyamamaza uburenganzira bwo kujya kwiyamamaza ubutaha 2028. Ni ukuvuga ngo baba bari kuganira ubundi n'umuntu wawe usohoka, kuganira n'umuntu uri gusohoka usigaranye umwaka utaha wonyine ku buyobozi. Urumva nta mbaraga biba bigifite. Ni uko niko byifashe aho ngaho. Urumva rero biracyagoranye, ariko ibya byose bizagira umuco. Kadutegereze tuzabireba uko bizaba bimeze. Yego, dukomeje rero turaza kongera umunyamakuru tubwire ku makuru ari kuvuga Ibuvira ndetse no muri Plaine ho bimeze bite. Ibuvira hari ikiganiro nakoze ejo, hamaze kugaragara utuvideo twa uwo bita bya Dunia. Ni umumayimayi wahoze ukora muri societe civile, akaba ari umuntu wanga abanyamurenge n'abatutsi cyane. Ni umwe mu bantu bagiye bagira uruhare mu isenyuka rya karere. Iyo wumva abo bita babitakwira n'abandi, ni ideology imwe bafite yo kubesha abanyamurenge ngo bababonye baza ngo muri za 59 ngo abanyamurenge ngo s'abakongomani ngo nta butaka bafite ngo ntaki. Ibyo byose ari ukugira ngo babibe urwango. Ibyaje kuba muri iyi ntambara kuva yatangira 2017, numwe uwo bya Dunia, numwe mu bantu basohoye urwango rwinshi cyane, babibye urwango, ndetse agira n'uruhare rufatika mu ntambara no gusenyuka no kunyagwa kw'ibintu by'abanyamurenge. So muri iki cyumweru niho yatangiye kuza rero, amaze kubona ko ubundi nta mbaraga bagifite. Ubu ko barashaka kwigarura, nibwo bakoze meeting na n'uwitwa Makanaki, bongera kuvuga basa n'abashyiramwe abandi morale, ariko bagaruka ku rugendo rw'abari abashyitsi bari mu Minembwe, bibatangaza uburyo bashyitseyo, ashaka kublaminga leta ngo ntiyafunze ikirere, ndetse iwe akavuga ko ngo batanze n'amakuru ngo bashakaga. Ni urabona ubushize hari abashyitsi aba leaders ba AFC ba Bertrand Bisimwa kuri .0 cyagiye nyuma yo gufata .0. Iwe ngo ntiyumvaga uburyo bahageze, ni bene ibyo ngibyo yagarutseho, ariko ashaka kublaminga leta ko itagize icyo kora mu kubimira. Icyo agomba kumenya rero ni kimwe n'abandi bose baba extremiste bameze nko kuko no munyamurenge akagara karamushigikiye. Icya mbere nuko ntawe General Makanika yigeze kubivuga,
aravuga ngo umuntu uje iwabo ntawe umutungira itoroshi. Ari Maître Nyarugabo, ari Dr Kanyiki, ari Bisimwa, ari n'abandi bose, ari Vice Gouverneur Gadi, mu Minembwe ni iwabo bafite uburenganzira bwo kuhagera. So nibyo bihari rero, ariko muri ibyo ngibyo hari ikintu cyanshimishije. Uwitwa General ni autoproclamé witwa Makanaki, yarimo agerageza gucamba abazalendo bagenzi babo ati mwararangiye nta mbaraga mugifite. Ati ngewe nari maze iminsi ncecetse, abantu bakavuga ngo narahunze, ariko hari haje amakuru yuko yanahungiye za Malawi. Ati nuko nabonye harimo ubuyuwaye cyane mu bazalendo bwinshi, ndaceceka mfitamo guceceka. Ati mu kubona umuntu abyuka ngo agiye kurwana Kageregere ashaka uburyo abigira motive kugira ngo acollecting amafaranga. Ati Kageregere ntawushobora kwitera ngo atsinde. Ati Kageregere yarananiranye isaba abagabo, kandi nako byagenze nyine. Kageregere yabereye Kageregere inshuro zose bagerageje byaranze. So ayo niyo makuru yagiye agaruka, ariko muri plane hari ya za Rubarika niho bavuga ko basubiranyemo n'ingabo za Kongo. Biragaragara ubu nyine nta bwumvikane bugihari, ni kwa kundi kwabo bagira gutya batsinzwe, bakaba bamwe ati ni mwebwe mwagurishije abandi, ubwo bagenda bapfa utuntu, usanga bashobora no gupfa n'ikiro cy'indagara cyangwa cy'umukaka cyangwa umutsima wa hurure, bakaba bararasanye. So nibyo bihari hariya muri plane naho ya nibyo twavuga. Ariko abanyamurenge bari hariya bo bameze neza, za Kamanyura ejo hari abo twagiye tuvugana bavuga ko bameze neza ku matelefone. Murakoze cyane ku makuru ahari. Murumva ko abanyamurenge muri rusange aho bari muri Kongo bameze neza, bafite umutuzo, bafite umutekano. Bivugwa rero ko n'abandi n'abadiaspora nk'uko twagiye tubivuga bagomba gutaha. Ari abamama, ari abapapa, bose barabishishikarizwa bagataha. Ufite igitekerezo akakibwira undi, nyine akenishetinga gahunda yo gutaha mu rugo. Murakoze. Reka rero mwagana umunyamakuru, sinzi nimba hari yandi makuru ufite. Icyo nasize kindi ntacyo, ahubwo twacishaho akantu k'akaririmbo twakoze kuri Kivu Connect kavuga ku gutaha n'ubundi, ariko cyane ni amagambo yavuzwe na Chef Muhire, aho yavuze ngo izuba rizarasa imurenge. Ubu ngubu abantu barabibonye ko ryatangiye kurasa. Reka twumve. Ryatangiye kurasa rwose, aha amahoro atangiye gusesekara n'abantu bagatangira gutaha. Urumva amahoro amaze kuza. Reka twumva ko karirimbo kabasusurutse mwese aho bari muri, kandi mugatekerezaho. Yego, reka twumve. Umusaza Chef Muhire yarateruye ati izuba rizarasa imurange, izuba rizaba iwacu, ati urugendo rwacu warasibiye burundu. Arongera agira ati igitondo kizarasa imurange, isake irimo kubika mu misozi imurange. Yewe mwanzi wacu urimo kwigera umuhunda w'icyumugu